wat lada syak penbor ndre dang yai pene kari Israel ban penmi no yakishipai chungka napo kari Syria. Kari Israel menta kadang bunkam kumno banyo ban priang lut yakibriu chungka nakakti chungka kenhun leno Hamas hadien bakteki arliang mamla kilarai ban sange ia siat no shwa bat banyarai banyak pelaj markeliang kibriu palakem dakari Israel bat kileno Hamas kumbang itip bakari Israel nadu kisnem ba menshwa haka jingsen syar daki bor sorkar baper hapo chongkari Syria kari Israel ru kalayo ia kalat banbu yaki shipai chongka hari Syria daka jing aibor daki bor badaipe chongkari Syria banbu yaki bor shipai chongka ban peitlem bat ban yarab yaki bor kari Syria ladaja kano ka jing syakwan tumbor hapo uput usam chonggi kumta daki hajar ngut ki shipai IDF kidang yaisa hadu mata harengkat kibor bat kitiar baklain bor jogi day house nam balalek banak liang ka kenhun rebels balalam kemat daka HTS kila yang yele persyak biang sashisin ia kebor sensyar cu Bashar al-Assad hapo kari Syria hadu bakin dala sendon wat ban knino ia kebor sorkar cu kebal penlong yau al-Assad ba unhab ban herkrapno syapop kari Rusia banyo caka sa ritngan banlaj nakakti ka jingyap nisya pensitom hakti ka kenhun HTS balalam kemat dau golani tangmar bayo ban knino ia kanong ba Damaskus kabadaikan nong ba bakong santam jonggari Syria ka kenhun HTS kalatung yau golani bo yalam ya kari Syria ban petra mata sipor tat hadu bakindala bancit ne ya perkat thamai biang dakungwei ya onong yalam chongkari Syria hadin katai ka jing pendemno kisipai kari Syria nakaliang kisipai kari Israel kimshimlah kanram dinno napo uput usam kari Syria andre kidang ya biteng ya kikam trekam chongki om tang kata hadu bakila leipan pomlut wat ya kijaka putiar yale thma dak kisipai kari Syria bakatika kenhun HTS kan om yok kam try ya baro kitiar yelet ma balai jendat daki sipai kari Syria namar ka jing pitar palat halor ketika jingle daki bor sipai IDF nakleng ka kenhun HTS kala hukum batta bakari Israel kadai bat phak mi no ya baro ki sipai chungka napo uput usam kari Syria habajuba halor ketika jing phak mi no ya ki sipai kari Israel nakaliang defense minister kari Israel kata Katz daladehi ulale ceki panta palabuk tem daki sipai kari Israel hapo kari Syria bandaka kubur kabasai ulakren baya kabamata dalai kin ompat pakmi yaki sipai andrei kendang yaisa bat yai trei kambe kumba kila jule hakisnam balale jongka surkar kari Syria kumda katai karai balashim dakari Israel kelaru wat ban penong yaka kenhun HTS bahkan tom dakabor bat penmi jebor yaki sipai kari Israel napo pot usam kari Syria hakbaya daipat nakaliang kari Rusia kalahapan penmi jeborno yaki bor sipai jongka kibadon bat kibaju kersan raba yaki bor sipai Bashar al-Assad tangmar syak penkelono kabor jongu daimenen kasi banak liang Michael Bogdanov ubadaibat yaka kam Russian Deputy Foreign Minister ulalek banhyar syapo kari Syria banyak nu kerpang bat ugolani bat banyak ren penbet tmai yaki kam baro haka jingyalam jungu halor ka jingyadai perlok bat banyak ren kerpang rude haka baydai bat ki kam khaye paten jong kitiki artli kiri bat ki wei de kikam hapreng jogi